Chibo wantere chia athie Gembe South Norotine kwithukira kanisa imwe ntere utukuba gukira narwa na kura mutumiria wa kanisa uria urari amwe na akristo ba kanisa Stanley Kinyua aririkana gutonya kanisa nere ijikene muno ta Jesus Celebration Center na kura mutumiria uju akiuga ati mutumiria wa uma na akimuringithania na mutumiria nturuto wantere chashakaola noe Paul Mackenzie. Dennis Mugendi katutaririe nkuruke. Kurari maromba yakesha utuku mathene getha thita kuririkana Sibu Stanley Kinyua aranyute nsobina gukinya kanisa ya Jesus Celebration Center Teresia Athia Kachio Igembe South aria arorotanaga na biara akiuga kaibanda nirungame na kanisa ingwe tontunisha kaora kwa Mackenzie na nyumene kinyari inganga nkundi mukuru wa kanisa na mutumiria Josephat Mugambi na tathiriria au ambiri kura kanisa na maiga na gukonyoranga bioni biandirisha tubabu tuliarite na ubundi arite ningwa kuri utuku gintu thita na nusu turalikesha yoro tutanambele na kesha na tuendeleana tuna miaka mingi mno hata tunakesha lakini kuna chifu eta wa Stanley Kinyua wa Kachiu kwa hivyo pawete kuraya ni hao na tutoya miaka mingi lakini na reyire onkumana funjo kanisene ya ina sigino kwetia njara huko na ni itukire pasa atura pasa ambira inturani nwe ndimurie na atakwenda umane umuria na atakwenda ambira babu weshakaola babu Mackenzie ishakaola babu Mackenzie kanisa ndende ingwe na bo inge into na bo ano thai toturani nwe njau toturani nwe njau ambira babu weshakaola arumana irumi ya mithemba ampita nyaroe tukara chenwe ngona yekai na amani. Chifu huyu ni Stanley Kinyua. Nilipotoka nje nikamwambia usipige huyu mzee tena, kama kuna makosa ambayo tumeyafanya mimi kama pastor in charge nichike unipeleke kwa njela, lakini bandala ya kunichika mimi pia nilimpiga. Rira vituko birendelere ome leo pastor ararikire araninganire maiki atura kuona nimbi kuendelea asokaringa kinya pastor aiko nika pastor arone nende no to ikanisene na pastor wetu atero yani muntu wa amani atonyererege kanisene arendelee kuoro avioni bia kanisa na kubangalania kuna kuringa mabati akiwa kanisa isakaola Mackenzie akiwa pastor Mackenzie na kanisa isakaola ende Victoria aretie batu asirika ba kanisa ende bobona bothe nyuma ao ne anto bae na afiemere ne anto bae na ngwesio ya goinde mwekoro ntora kuthomethia bakwa tata adambako batata skuru ntora bia sare ne cia wante gomeane atakuwa Mackenzie kanisa cia sakaola ni bimba bikuritwa marikaburine na kanisa na regezi Mackenzie ego wato iseriene ikirwe ote onto bokombe kasibo akomenya seria abaterie koya kurwa kanisene abateri gutumira seria bora national government yotumira ni ithithia rithureni muno ontundomba cia kanisa eji bakwa ni baringite riboti gitune kia polisi kia maua ndiria na rio itagari andiki bante ria gusona na Sibu Kinyua uria ijikene mature ne jaja takaisi ritasira matunda nyuma yawe kwithiroretie thimu. Chibo kaite aritanwa sheria kithe atiche sheria aritanwa sheria na tubraba thome sheria na bakarakia sheria impichi baritana onya Biblia bakamei ichunchi bya Biblia ate kanisa ena haki ya kuromba kwa Chibo ukailelwe kwa thirikari county na inye government national government kechukulikire mantu ya nontu kanisa etemeokirua na etekirua na mwanka thai kanisa na kinya shirika na bionda bya kanisa ontu kinya kanisa ni airenge na Chibo awe ta ripotero otebia etere atia ote atuayo kirie nduwa kuma nende bila bionda biombekia kuthiteka a Chibo Stanley Kinyua nuaka ithia echokyo kiabio ikari riria unyomo lirikurikana rirathithiru ni Sibu Stanley Kinyua akari nandi wamwe na shirika bariuga thirikari ni baterete kuyukitagaria ni kwithwa Sibu ati baterete kwithwa gitango gitaiji ngugi yawe ni ukaria antu ona into biao
na kuijisijite ondiria gukurikana sibu ungi wa Ntobochiu akomikata Stella na munini wawe Mwiti nibombeti kuwatwa na kuingirwa nsera aria beterete gukindo koti bakigwatithwa na gikuo kia muthaka umwe agwitwa Eric Murira uria bakurika bamuraire na wite gutamwiri wawe. Dennis Mugendi, Weru TV, kanisa ya JCC Athi, wandi ni Akachiu, Igembe South, County ya Meru.